Samo 1350 evra za poljsku kamp prikolicu. To zvuči kao lak profit, ali ovdje postoji jedna velika provera. Oglas kaže da je prikolica u top stanju. Cena je fiksna, lokacija je debeljača, a prikolica je polovna. Problem je što opis ne kaže model, godište, papire, registraciju, dimenzije ili garanciju. Na tržištu slične polovne kamp prikolice uglavnom počinju oko 1950 evra. Nekoliko bliskih oglasa ide do oko 2700 evra. Prosek najbližnjih komparativa je oko 2250 evra. To znači da je ovaj oglas oko 900 evra ispod bliskog proseka. Na papiru to je ozbiljan prostor za preprodaju. Konzervativna resale cena je oko 1900 evra. Bruto profit bi bio oko 550 evra. Posle osnovnog transporta realan neto ostaje oko 540 evra. To je dobar flip ako je stanje stvarno dobro. Ali rizik nije mali. Prodavac ima noviji nalog i nema vidljive ocene. Opis je prekratak. Kod kamp prikolice najskuplji problemi su vlaga, truopod, krov, prozori, kočnice, svetla i papiri. Zato ovu prikolicu ne bih kupovao naslepo. Prvo treba pregledati pod kod uglova, zidove oko prozora, miris unutra, šasiju, gume i signalizaciju. Obavezno proveriti dokumentaciju. Moj zaključak je jednostavan. Ako je suva, kompletna i papiri su jasni, ovo je dobra prilika za brz flip. Ako nema jasnih papira ili prodavac izbegava pregled, bolje je preskočiti.